Mwandiki mukwatanithia wa chama cha UDA na muyumbe wa Mwala Engineer Vincent Musyoka kana Kawaya ni wakulia atongoi onthe kuma ukamba moke umbanoni wa Musumbi William Ruto State House wakatatu ukite na mayumba ute makulio maula umetite ni kwithi wa chavata ni unenania wa maendeleo ma ukamba dini wa balua kwa Kawaya kwa ndongo isio onthe nyuve ukamba Kawaya wetete unenania kikaloni ki ukethiwa yulu wa maendeleo na atongoi ni maile kuka kikaloni kiu nukithwa kiyunga mwa kana kutiwa Benjamin Mwaka nukuelesya. President William Ruto nwathocha atongo yonthe anyuve na olote kumelembetane ukamba mavike kikaloni ki mwana State House wakatatu ukite thino valwa ulo wandikitwo ni mwandiki mukwatanithia wa chama cha UDA muyumbe wa Mwala Engineer Vincent Musyoka kwesitwa inguma Kawaya. President hetiti kikalona ma MCA olote na anyuve ma MP ma senator na magavana vate kuvathula chama kana milengo ya kiuteti. Normally what happens katika maumba dola maende kundola kungi, it is a political matter and makevanga moyo nita jamii na mwamina kunewa date muka agree as a team to visit. Nimwezekana kuina forum pedo ana zetu ikalande na grupu ya waiva na tina forum mwelati kalaena mo na bainzi yengitu tona ku extend olive branch kwa mamedha me part and parcel of this meeting. Kuyana na valua wa Kawaya nikana atongo ya mathokecho ikalone ki no kana kunena na present kukonya maendeleo na maile kusungia mawetete wendu wa kufika ikaloni ki umonde utanathela. It is in the interest kwa mfano izita chama kana that kana sindu ila chathani wakamba wito ni siyewa and therefore nye Kawaya ndio request ya maudi umba noni as a member of parliament, but in my request ma and umba no as a national organizing secretary. Na national organizing secretary we are working with watu o kwetana no bangithia ona kundu kwinye muzumbe uenda nini nivovika kwa kubangithia ona kakwetana ondo ukuthima umba noni nondo mekwitha mavua indo no uyo imwe cia ndongoi chamani cha Wiper ni ciatula mutitambia kuthokwe kalone ki ni Kawaya iweta valua umwa ile kuma State House kwa president wamwene. They should celebrate nondo tide na kila chabata tino la wakweta kindu kila chabata ni kanawe umba no nene ama undu mama ende na mumba ile kutandeni wa umba no su na you to focus na the wrong subjects ya kana medito no kate jena lazima wetu ni Musumbi kendo ka discuss maundu ma Musumbi mundu there also exist structures sia kuthengezia maendeleo kwa mwene ndi kwa ngaliko yake Kawaya weta umbano wa president ni wavata muno kwatia milati ya maendeleo ya atongo ya isioni sio nongi na wende haiweta ndongo imbinge vyo iko kavate kutea na State House ikeva yusuita atongo na bai mundu naandikiwa balua nyendi mwandikiwa omwe ni Musumbi lakini ningwetha bo MCS mbingiti naandikiwa lakini nisekwetha bo yani yubandu bandu mafokasi na matie sindu isiasa itina sia kitebala ye tuthi tukwatia ni to discuss maundu ma area yitu wawe wanu wamefocus yulo abalua and in any case neta naandika balua wa kuita andu ma State House ndinaza Musumbi na ilo meta lakini na mama ntabia kanabe umba no tuendete ulo kwenda kukoke no lo tenda kwenda kuka atiwe itatu kanene maundu maitu nye ndi umabu ndena lelwa Mwala umabu ndena specific projects nani ati it's up to them ma decide kana nimeenda kuka kana metela balua nende maikari olonge maamina kwandikwa balua nyane ngozinde mwandikia balua ni Musumbi anda ndi umabu ndena kindu chandu makwala manza kwete vilingo wa mavo kumavamu sino ilovi nyanito wa Benjamin Mwaka.